NPP ba oba ya wo hu ghost names a ewo Ghana controller and accountant general ne aso ye national service we ba wo hu NPP ba wo hu sa nyema no because NDC na ayagum NDC nso ba ya no no so hu bi because NPP na ayagum say NDC tisui wo hu ghost names nyi da de wo yi bia ye de ohun ni say NPP fo ne dubegum NPP nso ba de wo yi bia ye de ohun ni say NDC ne digum enti Dr. Mahmoud Bawumia kasa fa we ho no kasa say yemmo NPP aban aba so ewo kwan a mo so na mo matu atimi aboa de Ghana card aiden aba na eba ye no wokọ senator ye 480 million bia na Ghana sika ye hye no kwa nyase hye no kwa amanfo gidi ensamanfo mo tiase omo gidi 480 million Ghana cedis na uhwa ye nipa 29000 so to feel banya adwuma ba ya fa obi a we saman yituaneka se no kwa pa ne se nipa 29000 na nye ghost names na sa kana ye bonyo obi na agidia it means that they can save 29000 Ghanaians ya save them from unemployment and we have put 480 million into its usefulness ba empayimfo boni a ye to abayi wo mo oman empayimfo a mo nyin nipa ho han bofo a mo basa mo ye han na nso mo nyin nipa papa bisa say 480 million na save and 229,000 na ye yi wo mo free mo no se nyo na de kogu mo na NPP kasa say no ka editia kwan fa so a nkofunu be wuram na NDC aban na abako me no kasa ye NPP eko NDC bayi onu so be hu ghost news pa no national service uko mo deputy director ne mpanfo no aso mo nsem wo court ye no nso na ekoso ye nya panyin onu nso di ne di crashim ye twa ne ka oso no say agi allowance wa ase ha so national service ni ye no na me no di nkomo wiye o party na woni de me ni problem o ye nyina ntimi nko party baako ba de baako adi enya ha yen pa ye free say a party nti we defend bibia bebia and we attack adebia enye party say you say you tisuzo ampa say busumi bia no you 480 million Ghana cedis ana tamana nana adodan kwate so no Dr. Mahmoud Bawumia mo beba no ansa na Ghana card beba na chese ska nyina eko we are just two areas penny mentions net and NSS yenka teachers yenka health yenka adeso de menu kan we bisa ho NDC bo blemu MPP bo blemu NDC granted because nkrofo mienu ya omo anani mo ho ntafo why na ya de ghost names ni hihim avia men din komo men yan dwene ho ye ho kakra bi wate yan dwene ho kakra bi why mo na de ghost names ni hihim no because esia me no ka say NDC twin crof national service mpanyimfo na so wonyema bisi a wo mahu no ana that time Dr. Mahmoud Bawumia ka asem no se sanete da nan kanyame adom megidi senka se de woka se de Ghana card etimi yi nipa 44000 ema ne save 356 million nka menyi ni se anka me no ka se wo se hu sa ghost names no ewom ba enei ye mpanyimfo ye do mu gina mra no a omo de ghost names agum timi bisa wo se sa ghost names na MPP on ma ya omu hunu no abrandisi ko no hwam ne de omugum ana sa ghost names na MPP ba wo se wo yi wo mo no NDC ba ye no ono so behu so mu wo mo no mepo atwe hwan ne de omugum nkofo mi no so obi aden sa kire ne yonko we na ye kromfo nti wan na fa kromfo no ene samanfo gum manya makacho politician no de otise me ne wa bibini tise me ne wa obeba kan de dede ye ba besum obianu mo besum oda last week we no kan say so onya to aba ne man pe
saa Ghana daakye na wo kano a ye nyina ye kano daakye na ebedu ne nam kwan paso yete ka papa mu yete fi papa mu yete area papa mu ye life ye far advanced no wunya to abama na wo di ni nyina ma no nti na wo mpina a wo hu no so wote baby papa otwika papa otu kwan papa oyare a hospital papa na obekọ ohwe na hakura onya na we mu ye rough pe o de na fa plane ti no mu nya akọ wo abrochire no ba me ne wo na ye yes ani nyina na de esefata no za 29000 ankan fa ho ne NDC na MPP nka ba no wie school no apply no ko benya adwuma bi aye ba ye beye na NDC na MPP and we are losing 480 million Ghana cedis a month. 29,000 people are omuntiase by MPP men who say you omun nyina afrim ana ye NDC na di omagum we just senator and a national service 44,000 intinka that side party and keni kwanse nke hu bibi so ana abuja meboa. I came to ask a simple question. Ghost names so how many populating no sika no why sika na e fund saade no na ko ho amo. Do you defend because you benefit from that? Do you attack it because you don't benefit from that? A simple thing. We are starting the week. My penny say be kun say benyo enye wo de bisa ho na dugum